I te whanganui ātara, te whānau apanui i te rānei, e kawe ana i tā rātou whakahe e pāna ki te kiritanga ake o te hinu i tō rātou takere moana. Me te aha, koia tēnei ko te rā, i pahu mai ai te pūrere ngote hinu i te moana i waho atu o Mexico, ko tahi tau ki muri. I pōne ke ngā reanga katoa o te whānau a apanui i te rānei. Teka neo i te huna nei, mai ngā tamariki paku nei, ki ngā taumātua, e kotahi ana ngā whakaharu. Ko te take kai konei ahau i tēnei rā, ki te tautoko i ngā mokopuna, kia kite ai rātau i te ātaho o mātou moana. Kai konei anō hoki ahau ki te tautoko i o mātou, takatai moana. Ko tahi raunga uri o te tai rāwhiti, i tai mai ki te whakahe i ngā mahi rangahau a Petrobras, i tō rā taurohe moana. Ko tahi tau kua hipa mai i tēnei aitua nui i Mehiko. Koinei hoki te mataku o te whānau a apanui. Me te maharara anō hoki, te whakaputa o mātou maharahara o mātou naue, i te mea, ko tahi tau kua hipa, kare no kia whakatika ngia tēnā kaupapa. Kua whakai te kāwanatanga ki ngā mahi rangahau a Petrobras, hei tā rātou, he kaupapa tia ki tai au, kei te haere. Hika, ko kaha nei ngā minita ki te teka, ki te rūpahu ki runga i te pauaka whakaata, me ngā kōrero kai a rātou, he kōrero rūpahu. Tētahi puta mai, mea mai te minita i te tau 2008, tīmata ngā whiriwhiri me te iwi, ka mutu te kōrero rūpahu ko tēnā. Kaore te minita o te wā mō ngā take pūngā o rawa, i hiahia ki te kōrero i te rangi nei. Te mihia te kia e ko eke ki tēnā taumata i roto i te kāwana. Ngāre gāre te whakaaro mo te iwi kahe. Ai ta mamai mātau mo tēra. Engari kei ai anō tōna tū i roto i tēnei mahi hamupaka te kāwanatanga. Kei te tautoko ngā kākāriki i tēnei whai a te iwi. Jasmine Pearson, Te Karere.